Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Sanwaka Surong kabade ka thei samla na Shillong. Kala pinpao ba ka Jingjop phong ya ka pansngat ya kop thei bhabriyo ne ka Miss Universe Meghalaya arja arpuhanriyo. Kade ka Jingpynshlur jong ka kami ha ka por ba ka dangdon ha ka ni ka slapper thei. Ka Sanwaka kala yo ora ya ka Jingjop kade ha ka Jingjokun ka belalong ha ka chitarik jemang arja arpuhanriyo. Ka belalong Halarity Hall ka badan ha mau ka siang New Shillong. Ka Sanwaka kan sami khmat ne ka Meghalaya ha ka Miss Universe India bat kan sesedang naduk khat pratrik menta ubnai naitung ha Jaipur ka banyat baro shibnai kat ba ya ka final kinong penyat kin sapentip ya kani ka Jingjop thei bhabriyo ka Sanwaka kan se khun palat sanphuingut ki samla ki ban mi khmat nakaleng ki jila bat ki bajob ha kani ka Jingjop kin mi khmat ya ka ri India ka Sanwaka ka de ka samla ka batrei menta bat ka hello Meghalaya bat ka de ka rinsan jong ka sarkar jila ban kentiu ki sap jong ki samla na ki kam ak film karwai bat kiwe de ki sap hendrei kala yo lat ban ne jakhon ni kani ka Jingjop ka de na ka jing ai museum na kani ka office ban tip khambnya e ka jingpen khre ban de jakhon ni ka Miss Universe India ban long ha Jaipur na kaliang unong san Hima ula yo ban ne kran kerpang ban ka samla Sanwaka Surong Kuble pi baro ki pajba ki baju kersan ya ka channel ka jongi unong san Hima ti ngasukuman men mentip chapi bamantang ton hane bat I we I thei bhabre jongi hane nong ba Shillong bila job ya ka Miss Universe ita ide I Sanwaka Surong di mentang yo bai keduk kerpang ye hadin arbunai bai la job bat ngil awat ye la slam bat mata ka de ka por ba kemen ba bani keduk bat I bat kuble shibun kuble shibun sama ka Surong di ba ini tu kan I life ba pila job tinggal aku ala slam bani keduk bat pi di henrai ka jibun kam hiru bun kam te mata ka sngi la yo bani kedante ya thulam kumno pi boy ban job ya to ka Miss Universe Meghalaya hak to kachitarik brai me batai men kinya haban batai te ngatrai ngan habya can get history a bit more kani ka bangala le menta te kani kam ka scene ka baning kong banga compete kani ka pageant te menchwa ngasdang ka snem hajar khatra ka tangas dang da ka Miss Cherry Blossom hato ka por ka long hani ha polo te image nga I kwa hakini ong nga ba ikwa bangan le te din si siya ngam dan interest hi ha ka feel to be honest ken te tang ba mai ipat iju kwa ha yala di men shwa tang ba im yo am hatu ka juk men shwa te pi so tu hi am kim de yo than ka ni ka opportunity ko bang yo menta ti kwa ha bangan le am ti ong ki nga khili participate ti ngong ibani ngam try bangan cha select roma yom le ki shule be pidani kemi ba support ye phi kat ni kan ni bali phim shule le just give it a try ti ngong to tinggal alit le ta ka kumbaki ka audition mo tinggal alit ta ka audition suddenly pada after 2 weeks ba ada le ta ka audition ngamut try ngam yo hira namar bakim call kim kim text mo Surong pada ki phone yang hata ka scene ki ong opla sha select ti stang lano ke just dang no kini ki practice session mo par bang thui me ani la comment phim tip ra ka no comment ti hang ta par ka long kini ki practice session dia kalong ba nga job first runner up ken hata ka scene kini ka Miss Cherry Blossom 2018 tengah yo ka first runner up position harin ka tu pada hadin arbana pada I major apa iklan no kan ti kalong ba tamang ala so komen ha ba ke yo ite nga ba ila yo I mo bang adeng tau crown ngal aso komen ken ti after that pada hadin kumba shibanai ni arbanai after that ti ka ngai kata ka poster ka ba he kan but are you the new Miss Meghalaya nama kani ka Miss Meghalaya kalong biang hadin arpo waisnem ken nang bakla ken arpo ni arpo waisnem tingai kata ka poster am ka don kalong ko bakhi te ta kamin sim jonga tingal I chayin ken ngong ki hemen jonga ngong ba pisngo should I do it pi ngong ki ba ngan participate in nai mo ti ki oyanga image ni ikwa hapen le te beli pin participate mo tinga kli ki ngong jen le se ki bre ki ong kumno mo dang klat email yo ki ong beli kali le ti ki ong no pikan mo email iklat aja hat prahi sendep bangan job tu iklat ka December kani ka competition ka long min benai October November ti por ti iklat no December pat ti kata pada bangai kata ka poster pada ka haki benai February March kum tu te ti ki men jong apat ki I mean sim be yang ki ong be le be haba image ni ko ai phi ba phinya ni kalan le bin mo in kurku be phi
tinggal ile ta Miss Meghalaya hantar ngayo ya first runner up position, and then hadin pada ngayo aban represent ya state at Miss Teen India ka balong ha Jaipur. Hang tu pat ngapoi top 5 ken ha Miss Teen India. Hadin ka tu pada ka sedang nak ka COVID tingila esong nak haying igum tu baro kumbangitip tika don ka ha aja fuwe pada ngai ibiang ka don ka kani ka audition call ken for Miss Sunsilk Mega Miss Northeast. Tika la kring biang ken kala kata ka mesim jong kala tin biang mo kala ong bang aku aban le tinggal le ken kata hang tapat ngayo ngajob ken ngayo eta ngayo ban kait tau so mo tinggal smu thu ba kadika jinggur khu jing ibe jing ime jonga bar ublei rumah kata tinggal mla aban len ke ek bang adan menta kadelu ke jinggur khu jong ublei tinggal job ke Miss Northeast. After that pada tinggal stop South nem ngal stop hadin pada hani kasin ngai ibiang kada ka Miss Universe Meghalaya tinggal perkat ngong ngal ale kat tu kan ni ki pageants nglayo ban khet utau so ti belingan chu stop tang hang tu ma ngade banyak chakmat am aku aban represent ya ka state jonga shagan aga national level tinggal man lebet nanga job ne nanga rem ru ngan lebet te ngapoi le an job mentang along kom ni ta kan kade kindiat ka story mo a history kumno ngapoi bandia kan ka beauty pageant cuma tapi la job yang ni ka Miss Meghalaya juga Miss Universe Meghalaya te piong ban leja kun lano antara Miss juga jung India berkawan te kani ka Miss Universe ka Miss Universe India mentabangan compete ti kidan ki states barok kan ki winners jong barok ki states ki dia compete lang hangta plus ki wild cards kum bagi ong tingin kumbasan puwengot imat ki finalist hangta tikan sedang na u khat praterik u July tikan long for maybe shibanai lenter tikan dan bika competition ka finale kan long August tamang impat tip kimpat batayangi kan no tarik tingang pakla banyak tu ipi ka finale pada kan long kan tamang ke ibang tip ka deba kan long banai August kat kai to dia kali kasi menkong mapin le chakan national level na ya oi mencuang ala July ka to ka tin kumbang ong ipi Miss Teen International banga represent ka Meghalaya tama ka to ka di katang teen pageant kani ka banga le mentapat ka di ka Miss category ka kam he ken mo ka kam long hang ta hajrong and Miss Universe India ka di ka ni it's one of the most prestigious pageants in the country ka di ka way ka ba he hama ngilaban ong te tang bangayo bangandan bentalang hang tarong asu komen chika de ama te piyo jing tip kumno da job ya kan ka Miss Universe India pilot shatwe hirina oi te kalong ba kani ka pageant ngindon kumba santli ki main titles ka way te ka main the biggest title is Miss Universe so ka ba job ya ka to kin represent India at Miss Universe ka balong ha Puerto Rico te kandan ki wiki titles kum ka Miss International Miss Charm, Miss Tourism and Miss Multinational rukum jo. They once ba pila dan kata top 5 pila yo one of those crown mod pila represent ya ka rihi ke. Tama. Te hakati ka pimut ban pengkre mataya ka Miss Universe India. Kiriam pat pindiam tenrai ne riam kumno. Dan ang kajing. Hoi. Te kajing tenrai pada ka long ba kumbang isidan ti national costume round. Te hakani ka competition ru ka national costume round ken hakaba ngan pen iya kata ka jingong tenrai kan ko aban pen iya ta ka Meghalaya nganum pa yeto epi gade ke kata ka national costume pen sai ihi hatu ka hoi. Ampat ko aban reveal ka secret ken. Hoi. Nang la koi ishar. Pen sai ihi. Kada om ngal pejam pe kum tu ka kentai bomba dahara dah World Cup. Baik baik kamu setengah Tuhan. Sudah. Ni tak aku mungkin segi yang tak kan. Selek aku berkata yang kata. Te kalong very different. Kalong ba kata ka national costume round am kade syapang ba kumnungin pin iya kata ka ngin represent ya kata ka state ke jongi ken different states can represent ya ka state ke jongi tinga nga represent ya ka Meghalaya tinga ko aban pin isya kan kata ka what Meghalaya is made of ke ki bridge ni yo te hangta pare kan ka national costume round te kini ki sngi pade kumbang ong pika competition kan long shibanai lenter kini ki sngi ngin hap pongki gowns dan ki sngi ru bangan pongki dhara jang la jong mo ngomong babaro ki sngi ngin hap pong dhara no modern ki por bang hap pong ki kuni ki dresses ki gowns pila so to hiam te sao pos ni te ki outfits ru ngahabra shibonteli te phi mano ba ki badan nadin jong phi ban hikai phi hadu ba poi to ke Jingjop Miss Universe Meghalaya but mentah ke jing like chaknik national level te kani ka journey ka jonga kamde ka bangale marway mo ki dan kita ki brio ki bayarap yang an bangalong grateful hai ki te
kamtam le imam laila ibadan lang hangni mentabat ni nairap si bon hayangan nadok ka grooming jongane nadok ka ni communications ka banga kren bad pi mo hikay nga kumno bangan le ti ilok jong iru ay rab hay balong I hata ka support te mamarba hakani ka job ka bangi sa menta ka jingjar ha bangin support iwi bengin da yo athan kata tingadan kum kini ki jai breu adan ro ka kum ka butterfly kini ka butterfly clothes and accessories ki sponsor ki janjonga namar bangin hapra aku masih sepatu ki outfits berkat pini ngan yo kan kata ki jan te fistu ngadan hi ki jan tamma ki ban lit chati tingan habdan kam ki ba itna dam ki jan kini te ki butterfly ki de one of my main sponsors kin for my outfit hindi ta ki butterfly hendre ki dan ki brand ki ba sponsor yang aku to EVK Sula kini ki Arif on bah kini ki designers ki bangam la banjer kerteng ma yang ala dangam la banjer kerteng menta tamba tip ben bang I'm so grateful na menta jaki barok mo kini manta piung pinsa si benai hoi pinut hini dan ba yarap epi na jing te ka jing lut te as of now te kini ki ba lut hi tambang kumbang ong epi dan ngadan nga angu uble ba ula ay nga kita ki brio ki ba yarap yang amo ki ba sponsor yang te kata ya hado menta te ka jing lut hi na ladi ken ong ba gidan ba kayo hakne ngin pai kene ni ka Miss Universe Meghalaya hang tu pat phi pen krek kan banai kan usngi ban adu ban job itu te kata ko Miss Universe Meghalaya pare ka state pageant mo kani ngim da kam bon kam anta hani ka national level te katu pade bangi poi tip shapang kani competition ka de ho banai April tingi dan kumba khatsan ski kani ka training intense training tambangan ongi phi it was really good kumbang ongi phi ngala ju compete MQQ pageants menchwa tangba kani ka khamlong very different te rukom shnai like everyday schedule bangi dan rukalong very different and te kadon khatsan ski kini ki training dan different segments bangi dan kumbangi dan ya kani ka cultural ambassador around jing sutanat te bangi yo ban pen I mo ke kata ka bangi la ban kan changa culture ka jangi idan kani ka beauty with a purpose round te hadin padeng idan kani finale kum bakalong haka shitarik jong u banai me te kum tahi ter kalong tu and then ka poi ha finale ke kanang urik tu kinang shimata to ta hangi haka miss haka state pageant te kidan kumba khandrengot ti kalong kuno katuli ka lerti ka heba kawal hawai kalong kuno ka sukuyu na em ba pila poeng to haru bena chajet padana em ka jing hang to ko por ba Apa benar? Nama tu pun nak kalau baca, ni lepas live, ngalai yo tiap sendal, kalau baca, masuk tu, kerja minit semua, masuk tu. Ti kumbangi ong mo teng kadan hi kata kajing duna mo hang ni hang tay kumbangi rugi kum sedang slam tu kasi dan hi ki technical issues kain kumbangi kamla raban avoid takadang po sedang slam tu kamit. Ti nang tapat hatu kasin kata ko finale hoy mo nga adan kata ka experience bangaya stage 8 tang ba. Even though kita ke experience ki dan am tamadan bita ka jing ear hamin sinte pinangom num dera bangalang perfect am bangan iu ti kadan bita ka jing ear what if ngam shajit kandam ni kita ka jing kali am hanga what if ngam shajit what if I'm not good enough kadan biti kam kita jing kali tang banga perkat ngong ba balingan perkat kum kita te kani kam dera kata kasien bangan perkat kum kita ngari ban perkat by I'm the best hoy kiwi ki kna kiwi ki thero ki dan they are giving their best ngam ong ra ki shuan kai hang to am ba ro am na pipet ki khandreng contestants kalong very tough ka competition kini ki top 5 le am very tough kilong kidan kita kajing start kidan kata kajing bhabre ki kidan nate it was a very tough competition tang takda pa mga job mga ngobit ani kamta mo like ngalasuk men ha ti kene jing hane jing ko the bhabre yo namarangi ngi de tangi rupa bang yo ti thang ko ban klik kan no phima kipet ya kajing bhabre ne kipet ya kajing jorong ne kipet ya kajing start ne kipet ya karyam ne batai kan dia ni okay kumbangi bon bangi tip na ong kata ka beauty pageant beauty ada lupa kata ka gerteng hi jong ka mo tamba kamde than shpang kata ka beauty ka bangi page sabar it's not just about the outer appearance henry kadai ka longren yang ki jong phite everything ki page kata ka height ka ba ong phi hoi ni tip ba ki not is kam tam ngi ki nong Meghalaya lingim da kam jrong than nga rongam da jrong than hi kata le na perkhat tamba ngaship kata ka jing jrong am kam da dan than te because in the end it's not about how tall you are but how tall you stand te kata ka de ka quote banga ship dan be kata min sim jonga ken te
Kipe lut barok kan kipe jaka obviously kipe ikan dia kata kan outer kata beauty job tamba when you are a good person em kata ka jing bhabre em kawan hite suppose pi bhabre tang na bar je ka jing long job pi kam kalau ka bas new kum no pinang dera kamut pi bhajing long hal nga pila job sendan pi ken bai thoy nga pi ku mga bhajing long me kemar ba kadde ke batai hi kata pi bhajing long aduh pen bhajing long lam yer si pi job Kabel bon baptis ngogum ta te kipen gadi ka tham tam le kata ka ngom no ka intellectual beauty ma ka intellectual ka jong pi ban namar in the end you are representing once na pila asha jetle you are representing your state you are representing suppose na ajab ka national level you are representing India te kin hab jet kata ka candidate ka balong ban all round ken ka banang ban yat ka banang ban kren ka banang ban riam ka banang ban interact ki breu everything comes together te kadai ti piong bade email ba Jingpynshlur pi ti kamot pi don jikerman ba email na lamdak interkuy pi hak na national level kila terkuy pi kana state level nga ngej ba ke bang ale aru mentam kadi ka jing kerku jong because ke bang hai bang compete nga job bed ti ke kumno kan nong kom talat lada ublium kerku lada image jong am kerku nga ngej kata kadi ka jing kerku bed mentabat kaniru I'm doing it for her it was her dream which later became mine ti kani bang ale menta ka national level ru ngakermen ba ilakmen lape jangan nang tena bening mo makan ba in blessed ba janga an bang nang lech teru ke kinya suk ba kinya smoothly ba ke everything marway na pin dan sandan mo marway shmu na makari sa post ngi te nganya lam than ki bro ngam lahi tang makin dan hi ki makeup artist bang nganya lam nang ne te tang kin dan hi ka to kan ki team members kin sa one kam hadin kum ba shiti yoshua ka competition e ka voting ba ka ilas ki pele am da Instagram kini ka voting hoy kan sedon kini ka voting ruba kin sabu ki durjangi ham te kalong ba kata ka first subtitle called Miss Popular kin te kito ki kin thai ba job ka to Miss Popular kin rung directly sa Miss such top 20 kin te kan sedon kum katarung an sedon kam ko jingerap jong pi ki paj ba baro ma habis share ke hoy hab ko macam manga yes nung ko manga hab share hab like hab comment okay ya ba person kin baro kan jala jongi te pai biang to ka Miss Universe mo te ngai ka du jong pi nomar ba ngai ka du pi ha ka lo me khalia makin dit mo tapi tre halo me khalia pi lagi khuni ka Miss Universe barsenan ba ka job sundan te nga yo kum no ka puat mak bate te kaporte kalong ka ba tight ha ka schedule ma ngatre but at the same time rong ako aban pursue ka dream ko jonga ka dream me jonga ti tang mga long ngungu hai ka team member jongi dia ki team ki jonga ka Hello Meghalaya ka bala support bhaya nga like kada support hate por bang ong ki shwa bang le ngai ngong ki ki ngai kren ngai selok ngong bang ko aban le ka ne ma pi sha ne me nga na marba ki dan kisni bang num lawan tre dan kata ki ngan bon kam hi am ngan hab ai kata ka time jonga ni ru ti ki ong ne le pendep be ki kam jong pi as long as people pendep te ngi rungim dan problem mo te nga I really thank my team Nick and Cheryl and entire team members ki ba pabangam dan nga ki bon kam ha tang ba ki manage te somehow hoy ngam de ba tang nam dan nga ba kimla tang ba pisu thu em nam na dunai we bre ro ha team kanu ka jingja te nga I thank you so much ba pila ay nga kata support mo village hero pila chimchuti nga chimchuti na do July te hado agsha hado bakanda da lagos na pila dan Hello Meghalaya Hello Meghalaya nga la atre kum ba shis nem tamil ta marang akan mau pi ba pi interview ya pin nga ta ken tinga interview be pi meta pi interview ya tara mo pila ngala mundur ba ba job kum pi interview ya yang ken to ba ang sing saya pi dan ba ngala mundur to por ba job na ang sayo ben tambalo ngam dai ban pun direct ngai kedu merkemat dilakuan am tim tapi kuai kan masuk komen bu interview yang ana marba atu kat ni pa bangidang ba ngitre Hello Meghalaya ngi kendu bet and ngasih interview bet ngai pi tambah kan ni ka scene pi interview nga tengah setenat kenong it's like interchange mo tambah pi lami film jungar pi ban ngan sawan ngan support be hi kay kan man pick first row front row pi bo interview ya nembok ba job kan yes the pion ro langkat ka burom pi cha ka jalala jong ti
ni setanat ita ka kubar ka jumpi te kai ka kubar jumpi ki samla nomor ba kamdek busuk ba pinta nasional marila se bun ki samla ki ba kon ba pe ke Miss Universe Meghalaya bila se ki dum mesim no te kai ka kubar jumpi ki samla ki barang ki kan laki dang trishtam ne kin no Jingjop chikane ka thong te ka khubor jonga ya ki youth mo jaka jila ka jongi kalong ba Piliban so ba success is not always loud and immediate. Sometimes it takes a lot of patience, a lot of determination and hard work. Kumba mangaru kidan ki por ba ngala hap ngala fail. Tang ba kumangi ong am failure is a stepping stone to success. Piliban so ba it's okay to fall, it's okay to fail, it's okay to learn, to grow and to come back stronger. Kata ka di ka mga kwai people pintip ba. It's okay when things doesn't go the way you've planned. In the end, uble utip te. Utip kambha uble na piperkat le na madron chisin ka por ba. Ngalaju audition for Femina Miss India tang mga kam syajit. Ngala asung diaw ha. Ngalong balay mo nga kam syajit tang ba. What? In the end, God has a bigger plan. The universe was waiting for me, isn't it? Now I'm representing Meghalaya at Miss Universe India. Tikatakin ka bang kwa ban ong ipiba? It's okay. Just trust in the divine timing. Tangba nganum ong kanya piba pinjay tu pidi ban work hard kin pidi ban trishitom. Dira. Jadi. Katahi bang kwa ban. Tika kai ka thong jung pi mata namar ba laga pi job ye kane ka Miss Universe India. Kai ka thong ni kan cukut no tang mun wan lan job man phai no halo Meghalaya ne pidang don sagai pa ka ko jung pi. Tika kani ka plan ka jonga ladanga job te ka long ba obviously ngan hab represent ya ka re India te hatu ka por te ngan hab I'll have to give my not just 100% 200% man le kan bangala bangan wan ra na mo sa ka re India but nangala wan phai pa nang ta om bangan chu stop na hang ta ken man dan ki plans ki bangala perkhat te kidan hi fin sakit hi te ko ba obviously what Hello Meghalaya ru I'm working hand in hand together. The Hello Meghalaya ru ka platform ka way kumapitip ka OTT platform ka balay rap shi bon bhai ki filmmakers ki content creators ki musicians kumapitip piru filmmaker ka Hello Meghalaya ru with Hello Meghalaya ngi laban shi bon hati ki bang laban say and kumba jila jangile tourism is ka tourism level ka jangi ka high hati we can do so much there. Entah persit lagi pekilawan lucenya. Tak ke? Baru kelawan. Mana kan ni orang kadang wan Delhi, mas ngukung bah, ngancuang kaya so madah dujak. Okay. Oh, itu shit bangan ami na tanah jengkang yeng, penghabaru, ke shit ada bangam kuat seban lay Pun bangan lawan pai, ngaperkat bah I've taken my state for granted. Ngamju realize bakat nu ka jikir khu bangi yo akan ka weather ka jongi te ngi dang ya thnumba ka slap kalau komta tangba pinum yo re kom kani weather shan no shanuru manglawan kin Kami kerana ni, mana betul kampung kah? ta gen Delhi. pin chokre mi sim la hire la mi se abna ni mi Ni betul kampung kah? kada natural AC jongi te Terus nanti kita kau kubar ke jumpi te. Hatu por ke siapa pin ni kedu pi Hello Meghalaya ru ni iba pila ak music video. Pidang interest apa ni lan ni kayak music video pila ak. Interesting ada Hima bah kini kilan ak film ne kilan ak music video ngam dale abon than tang mala adon hikat tukat ni ale abad i George kumba George hadap ale abad kini ki but jong ka team jong Eliza ale ko ka music video shapang ka lockdown but then we parang jong ai basa lang hadong jong ka ting Elena so aktung ide i singer itaru MGMP singer the MGMP artist thing should le ka music video jong iru should cut mo ko yang akong parang tanga should le hadin pedang apoy train no tingam kam da don por than ken ban ak gini ki music video tamal ada ka don kata ka opportunity yang abangan akte obviously why not mo Nomor bang wat ki Bollywood ru sekot mo ki. Thai babre. Ti lese. Ada video ni pakai terang lese mo film nan job ne kadon ne marhangi ha Meghalaya politics rumah. Lese laponam ki rumah politics. Dan mo kata ne. Manrong ka politics tingam da don than kata ka jingmud jong ana mar bangam dalong interested than kata ka line kin. Samo when it comes to entertainment te yes. Maka politics muta ke election mde bro India. Iya, pertama berkawai ke sosial media. Belum pause sosial media lagi. Belum job sudah. Bila saya video kau katakan, bila saya beron bawang terwa.
Thai ra kan bangan le kata ka lan. Namanya kelain mo. Dan buat ba mo kasih ba kerja punya Uble kata hi. Mahal Kumong ya pi mo. God knows te hi. Kumbaga kanika verse na Bible bangas tunat ha bangan makadar be hamin sim jonga ka ong ba. He knows the plans he has for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kata di Jeremiah 29:11 kan. Kata kadika kuat bangas dan be hata kamin sim jonga ta. Di kapuat rai kalayat kembar menjadi di kalau biang rai kecing keren ngin saya keren biang mapila Nah, aja mah. Anu rai kedua biang Fingers crossed. Ani keren baru entah gemiuk kerasuk dia lah job kita dan keren man gigit bok nak jungin sangi marong ih pai kaki kubar kit bok yopi Kubli pai sele cetiru kenal lem ya kajet bener jungin Hawai kata hi. kenal lem rumah pin job kan badal apa job buat pin pai ka burung pin pin di kayak kitin kado ni perkut no ini kecing keren jangan berpi kayak kitin kado syak pai ba nomor bapi untuk kamro kabur kayak kitin kado jong pi syak perkut no ini kecing keren jangan berpi Di ka bakado mo last but not the least kalong ba hakani ka kapor banwan mentang sedan kamba ka support ka jong pi baro ti nga kermen ba nangadanga lechate ngan represent ka stage ngi in the most beautiful way ken ti nga shukwa ya ka jigur ku jong pi sia baro bat ka support jong pi katahi kumtung la yo bani kan ba Sanwaka Surong ibla job di Miss Universe Meghalaya bal menta ini konya ka Miss Universe India ti kanong idap yang sekemen ba ilayo ban pau ya ka jingtrang ilang ba jingtrang ju ime bani scam ba ime ju i wala ban show na parte in kit bok i ba idang la ban job haman kitong ba ya kon tin lang jung san himaro ni kit bok ni Sanwaka no job ti kerpang pi kipai ba habis sabi ni ka kubar ken mauro ba ken ailang kabut anda mo ila don kam but kisam la kiba don ku kene ka thong ro kin long ki bayai ne bat ki long biasa but kim dai bandu jing kerman ba phi lem tam sisen ro de bilang yesha bat long ki ba boy ka thong ti ngim dan issue